بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شماغا ورسول الله صلى الله عليه وسلم امراه اي زندگيا اي سيرتا گوش دارگه. ما شما زانت رسول الله صلى الله عليه وسلم چه جنگ غزوة تبوك واپس آت مدینه مردما استقبال کو. رسول الله سنت هر همیشه چه سفری آت اول براشو مسیتا نفلی وانت هر فرض وقت فرض نمازی کو، هر این فرض وقت دیر نفلی وانت انتظار کو. مسلمانا هر کسا هبری کاری رنده روته صلی الله علیه و آله و سلم وتلوگا. رسول الله نشت همی وقتی نشت مسیتا همی مردم پاش کابتگان نشتگان غزوة تبوکا چی رسول الله امر کو انفروا خفافا و ثقالا، شما باید درو بروی جهادا الا هما معذورین مردمی بی هما آت کن رسول الله کرا مارا گوشت منا قدرت نیش مارا بدهیم گشترین سلاح مال همشان یا رسول الله وقت اجازه داتگن یک مصلحت اندگ مدینه و شهرها مردم اجازه نداته باید و تارا برسین تین جهادا امراه بیتینه چهشان بازی منافق هسته 80 و چیزی نفر چه منافقان شان نشوتن جهادا. رنده همی وحدی رسول الله صلی الله علیه وسلم آت کرسه آت کن رسول الله که را سوگند و کسم و اعتذار کو مارا یک کار کبتا ف همه وقت همه کسم ورا بلی الله یا رسول الله آیان سر راضی بی يحلفون لكم لترضوا عنهم ورا بلی شما راضی بی هر بشما راضی بی الله سبحانه وتعالى منافقان سراه جبر راضی نبی فهمی هنچو چه رسول الله هر کس سوگند و رسول الله گوشتی برو یعنی مافکا روته رنده چه آت که یه سیه نفرت مسلمان مؤمنت ایشان کامل قدرت هست هن جاهز هست همی سفره لكن گوشتی مرچی بانده نشوتم هنچو کوتاهی کو سه نفرن چه ایشان کسترین نفر نامنی کعب بن مالک مشهور رسول الله شاعره و یکی مرار بن ربیع یکی هلال بن امیه یه سین پاش کفتن کعب بن مالک شو رسول الله کرا وشی مهن چو مان بیتون رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام دا رسول الله سلام دا چو پیش کندی لكن ناراضی پیش کندگی گوشتی یا کعب ایا ترى سواری نبیتا ترى قدرت نبیتا یه وقتا گوشتی بله یا رسول الله من سواری بیتا من قدرت بیتا من هجبر دو هشتر نبیتا یه رنده من دو هشتر بیتا یا رسول الله هر کس دی ما من بنشتین و من توند هنچی هبر کنم من هبری قبول کو من عذری قبول کو لكن من تيدي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نشتگو ندتونو هنچی هبری بکنو ردتو راضی بی الله ناراضی بی واشتي اتفادا كعبرو جاء الله سبحانه وتعالى وتحكمتي سرى نازل كام رندا شو كعب بن مالك وتلوقا بأنداز درد بأنداز بريشانه بأنداز گمباده اي مردم سيادات كتو پرچه هنچو عذر بيارتين شو آدق مردم عذر آرتا هنچي تو هنچي بگوشتين رسولاتي واسطة استغفار وانت تي واسطي قوي يا الله بباكشي الله سبحانه وتعالى الله رسوله دعاء قبول كان تري باكشي رنده جوست کو کی دیگه هسته رنده گوشته دیگه دو نفر هنچو تیدا با هلال بن امیه و همه شما سیم همه هبرا مشکله رسول الله صلی الله علیه وسلم گوشته بروید چه الله سبحانه وتعالى شما فیصله بکه. مرار بن الربيع هلال بن امیه يدوين جوز كعب بن مالك رنده رسول الله صلى الله عليه وسلم نفری راه داشان باریا گوشتی هیچ کس مدینه مردم هیچ کس ایشان گوما هبر مکنه هر بیشان گوما شما گوما هبر کنه شما جواب مده هر به شما را سلام ده شما علیک مگره ایشان گوما مقاطعه بکنه هیچ کس ایشان گوما هبر مکه. فرسول الله صلی الله علیه وسلم حکمات بی انداز ایشان سرا گران بی آدویم هلال بن أمية ومرار بن الربيع اوت الوغان ليشتام هنچو نارا ليشتام جيش برياتا وقري وقا وتوبها واستغفارا
كعب بن مالك وشي من كاسترين من عمر كاستر بتا ما درات كغنشتغون بازارا آتكغون مسيتا مان بتغون مسيتا ما سلام داتا يكي من عليك نجيبتا من نماز كتا من جندو رسول الله من نماز كنقايو نفلو رسول الله من نيمك شاري هم وحدي سلام ترينو من تمنى كنو رسول الله من ابي شاري رسول الله بن نشاري مان بو مردمان بازارا ترون لوغام مي مردمان لوغا هر بگوزون سلام دو يكي من عليك نجري جوستك كنو يكي من جواب ندا بي انداز من ناراحت بتون بي انداز من درد بتون هنچو چند وقت گوست یک نفریات رسول الله صلى الله عليه وسلم وشي كعب وتجنينان انقار بكنه وشت نزانو چو سونان بدين وشت إن سونان مده لكن باللي بروان وتلوغا فكعب بن مالك والجنين وشت برو وتلوغا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره وشي متى هنا نشتو هنچو بي انداز بي آخري درجة ناراحتيون ما هم يزانو يك مزنية ما جرمي كتا اسلام توكا ما وتارا فاش كيبت من قدرات بتا جهاد سرا من جهادنا كتا ما وتارا محروم كتا رسول الله صلى الله عليه وسلم امراهيا راندا هنچو وشي چل روچ گواست ما وشي چلين روچا ما هنچو بي انداز ناراحتو پورا یہ دنیا تنگ بیتا بی دنیا پورا میں کہہ رہا پورا یہ بلاہی دنیا ہنچین تنگین جاگاہی چه پریشانیه چه گمبادا رنده چه روچه رند وشی من اشتگون یکی آت چه بلاد شام کاغدی گونی کاغدی منی دا شیعه لیکتا یہ کاغدا لیکتا چه ہما ملک بادشاہ یا کعب ما اشکتا تی صاحبہ یعنی تی پیغمبرہ تری ناراض کتا تی تو تری جہاں میچی ہجرتی کتا چه ترا ناراضی کتا ترا تو آئی ناراض ہیں بیا میں کر رہا انشاءاللہ ہر بقایا میں کر رہا نزدیک بے میں ام درد بے میں ام شریک بے دراہی چیزاں فكعب بن مالك وشتی یک مزنی فتنه یکی همشه یه مسترین فتنه همشه مده هنی ما شین سزایی رسته من برون وودا وت ایمانا وت اسلام بدهیم هم یک آگدی زورت وشت ما بوترین تو کامان بره ترین بون گفتگاه آسیمان هم یک آگد دور داترین تو کا وشی كعب بن مالك هنچو من ساک بی انداز ناراحت بته 50 روز گواست ما هنمی حالتا 50 روز گواست من گندو چدیر من نشتگون کاپار سرا چدیر یکی پید اشاره کنگن توار جنگه یا كعب بن مالك يعني بشارت بكان تي هنشين وخشي بشارتي واشين بشارتي من دي هنشو اشي من اشاره کنگن آیه منی مگا من زانت الله سبحانه وتعالى یک فرجی کو یک مافی آرد بخشکی آرد ما شتون سجده یه سجده نامنی سجده شکر همیشه یک هر به یک نعمتی یک چیزی برسیتی دنیایی بی آخرتی بی مردم سجده بکن الله واسطه نامنی سجده شکر گوشی ما شتون سجده یا آت من کرا منی هارد دا منی گوشتی الله سبحانه وتعالى تري ماف كتا رسول الله صلى الله عليه وسلم مني راه داتا شمارا حال بديون همي دمان قوش من ود قوت ود كميس ود باش كاشي من دات همشي هدية تيجي تي بشارين بزيرة تيجي هدية سجده ما شمازان سجده كوغش موت پوچ ورا كتا زيزي تي مان بيتو رو بسيطة رسول الله صلى الله عليه وسلم داستان قرو سلامي ديون روس گوشی من گندگو همه راه را وگایم هر کس من گندی من سلام ده من تهنئه که من مبارکی ده وابشر بخير يوم ولدتك فيه امك بشارت بك شرطرين روچ واشترين روچ چما وحدی تما تترب پیداش کتا چمرچگین روچ شرطرين واشترين روچ تیگه یا كعب همه روچ رنده چه آت کن گوشی مهن چومان بتو مسیتا طلحة بن عبيد الله يك صحابي عظيمين 10 مبشرين بالجنة وشي فادات كاتك من ديما من داستي كيف مني مباركي دا وشي رنداتكو رسول الله هنچو پیش کن دگن خوشي گوما ديمي پورا يك ماهية چه خوشية روشنية واشية هنچو بأنداز براحت بتون بأنداز مرازي بتون رندما گو يا رسول الله
تتي ترفته من مافكته يا الله ترفه واشتئنا يا كعب الله سبحانه وتعالى تشمار مافكته الله سبحانه وتعالى شمي باريا يسينا يشمي سينا فرا مرار بن ربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك الله شمار قرآن ذكر كتا يا قرآن تلاوة بكامت روشا الله وشيب آيات يكسد هشتها سورة توبة يه غزوة تبوك جنگ تبوك انشو آيات نازل بتا يه غزوة يك غزوة انشو آيات نازل نبتا يباريه نبدران انشو آيات نازل بتا نأحدا انشو بآيات نازل بتا نخندقة غزوة تبوك بأنداز يشتر آيات قرآن غزوة يعني غزوة تبوك نازل بي الله قوشي وعلى الثلاثة الذين خلفوا هما سيئ نفر جانگا نشتا باش كابتا وتلوغا نشتا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت هنچو ناراض بتا هنچو پریشان بتا هنچو دل تنگ بتا پورا یہ دنیا آیان واسطہ دراہی مزنی دنیا یا کسانی جاگاہی جیلے وضاقت عليهم أنفسهم هنچو آیان نفس بی انداز آیان سرا بیچی نفس صدر بی انداز تنگ بی غمیا پریشانیا ناراحتیا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هدلت وكا يقينا دق راه نيستا إلا الله نيمقا دق نجاة نيستا إلا الله تريكيا دق راه نيستا إلا الله صراط مستقيمة بدارين رند قشي الله قشي ثم تاب عليهم رندي عقوبة رندي سزايا الله سبحانه وتعالى آيان سرات توبهكو آيان توبه كبولكو ليتوبوا هنشو توبه بكنا توبة صادقين بكنا إن الله هو التواب الرحيم الله بيشك توابي بكشوكي رحيمي فهي آيات نازل بتا خوشحال بي كعب بن مالك وشت يا رسول الله هر مالي هست منا هر مالي هست في سبيل الله هر جاگاه يركب بك وشت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم چیزی يركب وتواسطة يا كعب چیزی بدار وتواسطة يا كعب وشت يا رسول الله بالبحر خيبرة چمنيگه آدھگه هر چیز هست نام هدام داتا في سبيل الله یہ توبه منا الله سبحانه وتعالى قبول کو یہ آیات من باریا نازل بیچ آزمانہ یہ ماشما یہ آیتان تلاوت کنگائیں فهنچی یہ قصہ یہ سیہ نفر جنگ یا پاش کفتم یہ عقوبت رسید یہ ناراحت یہ رسید چطور هر بماشما وت عبادتان کامل مکنه وت نمازا پورا مکنه وت روچگا شری سرا مداره وت اخلاق و دینا برابر مکنه وت تلاوت قرآن مکنه بیشک یہ ارزانی چیزا انگار کنه چطور چیزا الله سبحانه وتعالى في عقوبتي كتاغن صحابة باللي نيكي مردما سيدي مردما تجكما هنشو رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة بالتقام هنشو قابل أمراهي ببان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قابلي صحابة ببان صحبة رسول الله قابلي ببان همي تربية الله سبحانه وتعالى هي صحابي داتا رند رسول الله صلى الله عليه وسلم ماش موزانت یہ مسیت یہ منافقان بستگا آیان مقصد گوشت بیا رسول الله میں مسیت تا نماز بکا رندات کا گوشت یا رسول الله یہ مسیت تا بری شب بی بری هور بی ما نتونیم برین قبا مسیت تا برسینه آیان مقصد همشه ما مسلمانان تفریق کنه مسلمانان نمازیت دو جاگاه کنه فرقه پیدایش کنه ما یک جماعت با گوشتی فرسول الله صلى الله عليه وسلم قشت ما واحد من وافس صلى الله عليه وسلم صحابي راهدا امريكو يا مسجد پروشه مسجد پروشته برابر کو جاگا قشت يا مسجد شما همشه شما بازار دپه مسجد قباء بیای مسجد قباء نماز کنه مسلمانان جماعتا ما پروشه مسلمانان تفرقه مکنه فمسجد هنشو قباء همي مسجد ضرار امر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابه پروشت همي سال پدام سي وفات بتا او دو سي وفات بتا يكي چهمي وفات يا ابرهة نجاشي همي بادشاه حبشه بادشاه همي بادشاه رسول الله صحابي استقبال كتا همي بادشاه رسول الله وتكاقد راه داي واسطه ايماني ارض كلمه وانت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ياكي همي مستري منافق مردمه عبد الله بن ابي بن سلول هنشي هم وفات بي وياكي هم سهيل
ابن بيضاء واي برات سهل بن بيضاء وفاة متى إن شاء الله قصة ديم حلقة بيان كنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.